go commenta nione kubusa WuKid mbudziso mbitaro ndonango ringamusangana uri tshifhingo nacho simutwa TV vene vadavone nione ko like niko share ngamira dzothe watch party do to sorry na vangana vanopo ka Facebook vakona uri va access live yengo rali mandi ngambe ndito rive live ive public ngori kanji ndia hangwa ende ichi tinamzana tenda kushimisa iva ipedo okay zvino public cool nyana mana niko toma ngazi watch party rina WuKid na musi ridova ri kupfa zwinji ngaye uri ada azvitoma ubvagai none zvino busy na mingi and so ngwango zvori nyambedzano za hapa ka Venrap late night show asi dzone dzila dzone ndani kusufi haiti aninchi primary hai neresi kuni doba ngawona ngwanera kuite danga WuKid enepo na nakeza hona anepo arana disaru rumurumwe vari kuni disaru rukumo naini so auna teza okay cool so ndosikoona ngari uri rito rezvitu zvichimile zvavudi aritome ngalwimbo ridova rikudzuzanya uri rikubvaga richiyangapi nangapi ene radokanda hona so rwimbo rune radhari kutamba lone ruwana rapalaka dokofana.co.za ndirwa WuKid officiara Adolfu na Bamba vachiri lanamusi so ndonisumbedza uri rukwana gai kolwapo ndonisumbedza maini rutambe ubva nepo rive rikudzudza J Black Lana Musi Alifan Nala tomorrow hey. 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 Lana Musi Bang bridges that I wouldn't wanna build again. I lost some of my friends, kashango na the grave. Dakaro doda lingwaduba la visezi pain. Ngachaya na musil ngwaduba, I would make it rain. I fell down 9 times, but I got up 10. I lost my girl, come neighbor, I thought there's something else. Dongandana 14, when I met my dad, I gave the nigga a chance, now we a happy fam, tables turn. And when they do, it's a good outcome. They may step your back. When they do, make sure you prepared. I could drop a bar, but they won't get it. Rap up, understand. Nalimwa do, but me drinking us fun in our weekend. When I'm in the club with the panties out, Musherera whiskey, Ukononga, Ibabi how. Cases it to sort, I got to hope, I'm blending some contenders with Kobaba, but Lana Musi Alifan Nala tomorrow hey. 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 Lana Musi Alifan Nala tomorrow. Today I can buy, but tomorrow I can borrow. Today I'ma be fine, but the next day full of sorrow. Namusi ndimire, machero ingadiva ipolo. But I pray, or machero switches and the ziringa. Little change badika, kona whiskey galija, and the zaka itopa, but respected badita, the pigero and the stripper who something is utota. La machero ali pengil ngasifane na namus litaleli la koroma vyono chaya no nambos dibuchiro wapenduka nkoni buza ma achus chisiwana chito shuma mati acho Lana Musi Alifan Nala tomorrow hey. 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 Lana Musi Ali Hapendo levo na leko tuwa Hunga leko dadi swanga zito zwa makuwa Rova richinga takuwa Hava ndizi fumi Hava vangwe vapuwa Dilinga liya mona
ahuna zwisafari ahuna zwisafari lo monela cha mulova tichakona swikonkombela huna swiswi tichavona atikokona zwe mulova ndazvikona uchilo ndilinga hungakhanelo mona let me finish, man, this shit is heavy. Tomorrow is another day, could be better maybe. Ndiyatibudzisa uri nandi mini zvezvi tingo wana tamu yechilichi baby. Nala tomorrow, hey, lana musi alifan. 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 Nala tomorrow, alifan. Nala tomorrow, hey, lana musi alifan. Nala tomorrow, hey, lana musi alifan. Nala tomorrow, hey, lana musi alifan. Yeah. Nafa bebe kolila ngapuka tieni news this very lali kudi. Auna chance. Okay, rikoni tanganedza vatu vote vane vakujoina panoni. Roni tanganedza ka Venrap late night show. Ndine co-host ya vewe TN. Ndichi kuchincha dzigere nefala komzero ofara chidrivero. Namusi rina guest yashu wa surprise. Unja vatu vane vakuchuna inzo zinova wasongola vero ridova rinaye. Mara, with all that said, aritanganedze WuKid in the building. Yeah. So namsirina WuKid yafanoni WuKid rikoni tanganedza mamun. Thank you mamun. Kale lo nyako David. Shabu blind grandin. No sika and then right ya una komzero una ngere auna chino bara. So nana ndo diva ngafanoni uri ni right na muna. Nikuzama mngani nikuzama nikupush. Yeah. Nishitamba ngopusha nikoto yakambusenda ndiko donivutsa yono richidama mafungo opusha ni busy nikopusha mini right now. Nina project nina busy na yona kana yobva ona nina kuipusha kana any other thing which is out right now. Project of Bali album yanga mam. They visa last year. SBS. Yona kazi digital platforms zote ndio ndicho nendo focus akayo zvino. Mara currently ndiko spana kengwa album yono fi season. Ofnande drop anangwa then mama pungwa lockdown na mini then ndomo dito postpone and they drop zezo lockdown ichifela. Chipinga chichitenda zvavudivudi so zvinoso lockdown iso ndiko totodiva zori uchiswera une iri ari nokonodivechera uri ndobvisa album mara hokonova na lockdown iva ichiko unidzivisera ukonoita zvifio uri album ikonobva kana iva ichiko ima panda hazvithu zvifio for album uri ndifuna sa performa mamuna muzibona tikonyagura ndesako drop album then ane vhathu vane vha ḓiwana online vha ilidze so ndi khou nyaga uri before isathu swika vhathuni vhathu vha i feel nṋe muṋe ndi tshi khou tou i performa then that's why ndi ne reason ine ya khou ita uri ndi sa kone u dropa album ndi khou sokou tou dropa dzi single. So besides u performa uri like ani khou kona u ita dzi show ahuna zwiṅwe zwithu zwine lockdown ya koni thivhela u itela uri ṱhaṅwe ni kone u ḓisela album vhathuni like maybe album ya isathu fhela u rekhodiwa isathu fhela u shumiwa ani khou kona uri ni kone u travela ni studio zwo valiwa vhathu vha koni disturb baba WuKid richera mumita rikutori akona kusatatu zvawe richera mumita WuKid mara aona chaidzo arali zvavo zodzanya udoimisa chanda ari kudzeri ureidi. Okay, cool. Tongari ureidi ola muna cool. So tena kadibudzisa ureidi ndandikadibudzisa uri like besides uperforma ndizvifio zvimwe zvine lockdown yanithivhela u itela uri album ikonobvela one vathuni. For utobvela vathuni autovha na chithu chine cha ku lockdown ya kuthivhela chone besides uri khamusi unga tovha na vhathu kha vha town u ḓo renga vhavhili
khamusi ḓo tou vho zwezwo uri ndo sedza dzi sales ni nga wana uri dzi sales a dzi khou tshimbila nga nḓila yone, mara as for uri i bve I don't think uri zwi nga bala cause ndi na studio tshanga hanefha hayani, ndi khou tou ḓitela production yanga for zwino. So I don't think uri na zwine zwa ḓo zwi khou bala besides dzi sales. Kezo I'm sure vhaṅwe dzi artist vha khou dzhia notes. Ro no vha na dzi guest dzo vhalaho dzo no ḓaho hafha noni vha tshi khou ḓi ri sumbedza uri muṅwe na muṅwe u ḓi tou vha na workstation yawe hayani, u ḓi vha a tshi khou ḓi tou shuma hayani, and ni a kona u zwi vhona na zwo ri hu ḓa vhathu vhane vha kha zwi standard zwa so kha Venrap Late Night Show. Ni khou kona u zwi vhona na vhaṅwe zwo ri hu khou ḓa vhathu vha no khou ḓi dzhia serious. Zwi important nga maanḓa. So ri tshi komba kha ne mafhungo ḓi dzhia serious, hu ri no feature vhathu vhafhio kha album yene na khou i pusha zwino, not ine ne khou ḓo ita, ndi vhathu vhafhio vhe na shuma navho kha album heyi yo bvaho, not na vha busy kha hezwo zwino. Ndi na iṅwe mbuso futhi khou tevhelaho, mara thani mpule eyo ino bvaho ndo shuma na muṅwe muthu kana no pfi Cody K, nda shuma na Manana, nda shuma na Flasidiki na Blackjack na G Baby. I think one of the features fit. Okay, cool. That's interesting. That's interesting. As for production, as for production ya the beats, so far imwe Brian gonna fi GKOs na Mike Tuni. Yeah, then the focus do shumwanga limbs atovana track intenda record ka Daviki da. So why nzongo vya bona to humbula u to dana ro thoma na khona ka TN na ri to thoma ndi to na instrument. Nandi ko to usena ngene, nandi na ko to useri. Nanga bebo be na nanga bona. Andi ngori ni yabona if ri tshi ko span no ri ri ko shumisa zwine rava nazo. Ngongwana. Because ndinga si deka tianda ni ko expect uri ndiko daka tianda ri khomela beat ampa no. Ndiko to ba ndiko da ando fhelela na nne ngori na nne muthu a tshi ḓa kha nne ndi nyaga uri a ḓo fhelela. So then nda vhona uri in the meantime huna vhathu vhane ndi a spana navho ngongwana ri kha circle nthihi vha khou wheela u nthusa, then ri push ri vhona zwi ḓo swika gai, then I just decided uri ra ndi spane nga zwine ndavha nazo. Okay, cool. And one point ya important nga maanḓa, and one point important nga maanḓa ine like ri dzulela u discuss or like ani tea uri ani ngo tea vha ni khou lindela uri hu itee something like ri dzula ri tshi khou zwi amba, if you have something that you have you can work on it, and no amba ngo uri like ni nga soko to bvela out of nowhere na ni tshi khou ya kha TN na ni tshi khou expect uri ni ḓa ni tshi khou na beat maybe kha TN uno ri TN na nsa thu vha maybe na working relationship naye kana u amba naye kana mini, mara vhunzhi ha vhathu vhane vha ḓa fhano kha Venrap Late Night Show vha fhedza vha honest, vha fhedza vha ṱuwa na beat, vha fhedza vha ṱuwa na beat. That's what no honest ni ndo na beat ene ku baka TN Roni payone beat ngoto no honest vana ndo takala blade beat ni day wana ine ku baka TN. Okay, cool. So uri do ri ite conversation iwe right, ri do thoma ra kha luimbo Korea ndo lube apa landi met HV Board na WuKid if I, and ngoto ri nione ndo siko ri ndiko jena ka doko fanda siko search WuKid ngori ri do balo tamba nyimbo za album, mara nyimbo za album siko wanala Apple Music, Google Play Store, dzi fiziminya base none za Spotify, YouTube, YouTube zote zione zo streamer platforms. Ni the one album ya WuKid, na dargo nitambira hedzi zimwe ifiminya base slowly but surely ne ndi album yawo ndi dzina la wanda album. Dzina la wona. Okay, cool. So ri koni tambula hino ni track yoni anepo pasi ri ko itamba 3 ka doko fala only arali it's the desert down. J Black. Yeah, you decide. If I get more money, I get more shot. If I'm chicken, be I get Porsche. If you wanna dance, but I get lighter. If I want love it, but I get Tyra, Alicia, Tulia, Julia, Yolanda, Petunia, La Sierra.
Sierra, Sierra. If I have more money, I call my she. Fumisa tranti, raya ramji. Saka isha puranga sa poshi. Amrova nandi na lila na musindi komsi. Hey, all of my girls manaba churi style. A bum shot that ass pasindi Chuck Taylor. No mess, every time they am naila. Every shot for the lady, it's a cocktail. Do your thing, baby, shake that body. Come closer, you know best hide. Kadito tambisa ukova made. Eyo musadi ndi asina pride. So if I get more money, I get Marsha. If I'm drinking beer, I get Porsche. If you wanna dance, but I get Lila. If I wanna love you, but I get Tyra. Alicia, Tulia, Julia, Yolanda, Petunia, La Sierra, Sierra, Sierra. look, more money, more problems. More girls, but be honest. Baba tini feds ndo wana di bonus. Watoka bampa bona. Watonka zima wako owner. Lijana gas. Bajane mbelele chiko kokova na pass. All my girls with me ndo bafara sana cut. Flex with a bottle pushi ya okangwa bad. Mashio shabra mdini na garage. Lamboro zire toni zadara ndiko bad. Zura koba chinchango remodu eka fan. Arakote mo blow what you mendi soko why. If I get more money, I get Marsha. If I'm drinking beer, I get Porsche. If I wanna dance, but I get Lila. If I wanna love you, but I get Tyra. Alicia, Tulia, Julia, Yolanda, Petunia, La Sierra, Sierra, Sierra. I don't know what people say. I don't give a damn, I think I'm best. The cheaters want anything I need. If you wanna make it something, I just do it. My girls, they know when they was if una. See what it goes on this, I go be tender. If you plan it, man, this I go conda. Don't beat me if you love Marsha. If I get more money, I get Marsha. If I'm drinking beer, I get Porsche. If you wanna dance, but I get Lila. If I wanna love you, but I get Tyra. Alicia, Tulia, Julia, Yolanda, Petunia, La Sierra, Sierra, Sierra. If I get more money, I get Marsha. If I'm drinking beer, I get Porsche. If you wanna dance, but I get Lila. If I wanna love you, but I get Tyra. Alicia, Tulia, Julia, Yolanda, Petunia, La Sierra, Sierra, Sierra. Okay. Raronda bra Med HV boy na WuKid vachiri E5 kana hey rubidziswa no rimbo na ni tito rubidza. WuKid. Leo zero. Rubidziswa no rimbo. Ni E5 kana I5. If I. Okay. Yeah, okay. Okay, cool. So arambere kugena pasi kambuso zifisaho ngodziso dzine adzina IC ngangomu. So nendo kutoda dibori ati kutoda azima zvichi. Ndikutoda dibori inwi una chipinga chine ngori kaembe kana mushumo remake sure rifori gwindi leonena. So ndikutoda ini una chipinga chine una mtu we aniposela line mbili taru na kakeria yamu yote ya Venrap. Na mtu we aniposela kana yabuya yatotsuka zo serious zitidaka zinyimbo. Yeah. You know be totsuka. Hey, vaposa vatukana mama. Vato diazo. Odzava vaposa and then like amara veto suka onde chipinga chenda ndina nama na Racha ndione yava. So wakolelwa mini inina ngolwela mini na Racha choto like beefy yoto magai. Tidizo beefy yoto magai ma. Nezo ndinda koto protector chirunzi changa. Mara nipo ti protector kamini zviti yao. Kori nendo DC wanisa diwo ndiko diserwa mini. Oh, so asini mutomi wayo. Ati chanipa. Mufika mena WuKid ya mfekozi nendi kwama. Etienne. WuKid ya kumfara. Yeah, ndiko nifatiyani kumzero chiko mupfu. Bana bashi mufika. Etienne ndiko kufara ne. Ya ini kupfala mara zvino ani kuvonala WuKid naye ofriza. Bana bashi kuchiyani ngori zvongo zote zodzenya zvingonani chipengo.
mara musi vhathu vange vha khou pfesa nṋe u fhirisa vheiwe noṱhe a hu na thaidzo mind ri say so. Network quality i poor badi hafhanoni kha broadcast. Seriously ndi khou ni pfha zwino ndi khou pfala ya okay Yeah. tie ndi khou pfala Choṱhe. okay cool lora ndi vhusa uri zwombari iyi no sokou poseliwa line nga Racha out of nowhere ya out of nowhere ngizibona mara zwi khou bva kha ini tshi dzhena vhudzivhani hazwo no wanulusa uri zwi khou bva gai? thi ngo vhuya nda ṱwa ndi khou nyaga u ḓivha no sokou posela ndo sokou posela ngongwana ende plus nga ita tshifhinga nda kha ḓi tou vha ntwana ngongwana nda tshi havho nṋe mfethu muṱuku kha genge yoṱhe so nda sina tshifhinga tsho humbula uri nda sa vhudzisa ḓo itea mini ndo sokou tou actor Idzo line idzo dzena no poselwa dzone ni kha ḓi dzi humbula. Amsongo vho track yoṱhe Racha nga nḓila ine ita ngayo ngo ḓivha wa track yoṱhe zwo ḓudi ai like track yo thoma hu tshi tou vha dzi lines kha track yo no vhona Khulufelo na I think na Manana na Beofo ya tshifhinga tsha ku spana blender DJ connection ngetsho tshifhinga na iṅwe ntwana ne pfi DKLO so yeah I think uri story tsha tshi khou bva hanefhaḽa cause nṋe nda ndi sa nḓani no ḽa mutukana then uḽa mutukana no vha double FLR then na Racha double FLR so I think uri zwa si khou make sense of triangle ezo zwoṱhe. So DKLO u tonga ndo vhuya nda pfha mavheve uri kana ndi murathu wa Chifo kana o itani ita Chifo a tshi tou mufunesa blind a tshi tou mufuna mfethu cause a tshi tou vha close nga maanḓa nga maanḓa. Okay cool I think ndo vhuya nda pfha zwo so ndi khou vhona muṅwe comment hafha kha comment muṅwe ri beefy yanu na Felo yang also asina Felo asina beef na nṋe nda sina beef naye nda ndi khou tou nyaga uri ndi tou thetsheleswavho nga vhathu cause ndi tshifhinga zwa ri khou thoma u dzhena gameini ngetsho tshifhinga o vhona vho Divo hu na dzi beef dza vho Divo khou disa vho Arthur Mafukhathe na dzi beef dza vho Khulufelo khou disa vho Killer King ngetsho tshifhinga a sina muthu ano khou imedzana na Felo nṋe ri dzi ntwana dzi ṱhukhu then ra sokou pfha uri ndi dzhia advantage ya hetsho chance okay cool na thaidzo nda ndi khou ṱoḓa thoma nda pfha uri ndi fhio ya no na Felo okay cool arali ni khou ri na ni khou ideela uri ni pfha uri vhathu vha ḓo ni thetshelesa u guma gai I think ḽi khou pfala mara zwino relationship yanu na Racha na Felo okay na DKLO like dzi hani zwino like ndi zwene beef yono canceliwa yono squashiwa kana like beef dzi zwe beef isokoba zwi ave zwone zwi a thomisa zwone i kha ḓi tou vha zwizwila cause ari close ari ṱanganisa tshithu roṱhe so mara if ra ṱangana ri a ringa mara a hu no pfhi maybe ri khou ita dzi badi ri khou khola and all of that okay cool so don't worry zwi strange badi no yanga netiene ndi sokou funga uri zwi strange badi zwa dzi beef like ndi yanga nne and then kha thu vhathu ngo vhona afho ndi kombela ni thome dzi watch party ni share uri zwi tshimile nga ngona mara yanga nne ndi sokou nga uri zwi strange nne rali risk kwamba nga tshifhinga nne athi muthu ene ndi ḓo beefana na muthu I mean even life obviously theater zwa music mare ngomba zwa vhutshilo so arali ri khou beefana kana huna something zwine zwi khou tshimbila ra ṱangana somewhere nṋe ndi khou fhira mwapfesa arali hu gigini no dzula nge nṋe ndi khou dzula hafha noni ende thi nga ḓo amba na ini na luthihi ndi komba thi ndi khou zwi amba kha live ine vhathu vhoṱhe vhene vha nḓivha vhene vha close na nṋe vha zwi so nṋe kana arali hu na zwithu zwa so a thi ṱoḓi no senda tsini na ini ndi dzula kule ni nga sokou namba na ḓa namba na nṋe it's fine zwo luga arali na ḓa namba na nṋe zwo luga but nga nṋe muṋe ndi huna something vhukati ha nṋe na ini a hu no uri zwithu zwi tshimbile ndi nga namba nda tou ṱuwa arali ndi khou vhona ni khou ḓa kha vhathu vhene nṋe nda vha navho so zwi tshimbila ngoralo but a thi pfhesesi uri why vhathu vha tshi vha na beefi matshelo vha si khou dovha vha amba like a thi zwi pfhesesi vhaṅwe vha ri vha khou zwi itela sport ra ri na main event hanefha nene uri a khou tou zwi itela sport uri mini music u ḓivha khou ḓi ya phanḓa u vhe entertaining and all that mazivhani no zwi believe in zwa sport
Yeah, ndingombodzise afresh hizi ndikamburi ambatieni believe ngori ndi insider and ndina insider information yafanoni ya mafhungo anokwambiwa so yeah vhungoho ha mafhungo ndi a ḓivha uri hu vha hone u swikelela gai. nṋe mara nga nḓila ine nda funa ngayo music wanga mabradi na zwine nda ita zwone muthu a tshi mesa pa nazwo a thi ṱoḓi uri a vhe a down hune nda vha ndi hone ndi na mbilu ngafha mam ṱhukhu blind so that's why ni tshone uri if na vhona track dzanga dza baya let's say from 2014 until 2017 ni nga uri ahuna muthu anda mu feature ke dzo track dzoṱhe Over already nane ra kota usori reason ndi ifhio ya hezwo zwithu reason ndi uri una vhathu vhane vha nga ni judge ati ngongwana thiani vha soko to pfa unga ri ya thiani nga si zwi ita yeṱhe ngongwana nyanga zwi ita so zomba ri ndi iṅwe nḓila yo provela vhathu uri namusi ni noṱhe ni nga zwikona hu tovha ri tea u shumisana kana ra thusana mara namusi ni noṱhe ni nga ḓisa phanḓa Ndezani zwa J Cole ava a tshi khou ita zwone on the past I think 3 albums or so. Motivation wanga ndo wana ka Forest Hills 2014 Forest Hills na zwino nda vula laptop yanga da ila album icha on so ati namse like ndiko ndi tshi record SBS I just felt uri ati khou nyaga feature muthu mara una mwe bra yanga ine I divide ibe kuti guides zako uri ndi buy the equipment ndi buy mini if you J Block Records rate marote kuria yo if college gang so yone muthu on convince uri at least one feature 4 or 3 SBS nda dance no feature muthu that not the whole album oyo muthu no when I mention no ri ndinyi na nda ndiko ṱoḓa ari mu plug a songo tenda u vha bvungwe ndinyi khume ka Facebook upfi college khume o taru ka college khume ka dzi platform dzoṱhe. Okay, cool. Na ted and chiti chona sesa ndicho ndi muṱuku kana I think ndimfira nga 3 years zwi arali tshiṅwe tshifhinga age na mini zwi sokoto vha zwiṅwe zwithu zwine a zwi tambi factor ngoralo especially ri tshi ḓa towards mafhungo a music na mini ngori hu dzhenelela zwithu zwinzhi nga ngomu creativity na dzi resources dzo fhambanaho like uri zwithu zwi sala zwi ṱangana everything tshiavha tsha right bad mara ndi vhushaka havhuḓi ovo ndi vhushaka havhuḓi you swikela okay cool so ndikuone muvhudziso hafha vha kombuse vha ri zero ri ḓo ni posa nga tshipfuleni arali na sevhusa ngori ndi kale ri khou yamba hupfi rizinyo ri ni songo ya na performa kha birthday party ya dofu ndi tshifhio kana tshiitisi tshi tshi ita uri ni sa ya na performa kha show ya dofu ndi tshifhio ndi asine ndandi business exam mamun I think that grade 11 or 12 yeah so ndandi kunwala trial kandi final cha umbula so ndandi kunwala dzi exam like and mkegulu wanga ba strict blind so chifhinga choṱhe ndi tshikoloni nga tshifhinga tsha tshikolo nda tsho ndi kuita zwa tshikolo then tsho vala ndi tshi ḓa ndi kuita music so that's the songo konoya fhedza pfi vhoni mention kha Big Brothers nga Adolf ndi pia there touches Big Brothers like ndi track yavho akwamba zwezwi zwa show zwo ri ngoda and rine vhathu vha ri themba ku expect uri ḓo vha ri hone and vhathu like vha soko to pfha riff nda rwa track then nda mention kumzero kha beefy bas aba ko thetshelesa line vha ḓo zwo Adolf ndi muthu wa dzi dis mara vha ko thetshelesa uri ila line tshi ḓa u kwamba uri mini mara ayo line tshi ḓa ya kho ri mini ngori inga si tiene nṋe ndi nga siri tiene zwavhuḓi u fanela line ya AJ so u shumisa AJ u shumisa na line ya AJ u fanela line ya AJ so arali ndi khori ndo ita party line ya AJ yo ri mini ndi khou bora ri wana zwavhuḓi lyrics za AJ dzi hone na to search Google yeah mara ako sumbesa magenge angoda okay lufuni rwa nyinyi or something ako sumbesa
main event na TN ava ngo ḓa lufunelwa time yao so zito nga zwezwo so obviously uba sikho zwiamba o takala u fanele comment hapa iri huba husi beef ndi beat so obviously omthu uba ana mbiti okwata so ninga siri omthu ninga siri wa fans ko thetshelesa dzo nga nḓevhe iṅwevho yo ganama so zomri vha kuri ni posela veyo mara track itshifhela hu vho si discourse zwi a vha khou tamba zwone kha line I think uri u khou feel disappointed ngori kha vha fhethu vhoṱhe ndi nṋe muthu ane on to say sublime on to say like I can take that away from him on to say sublime so I just think uri zwi a vha khou amba zwone kha track a khou tamba uri ndi na tshifhinga tsha khou disana na Mizo then vhathu vha khou mbudza uri nṋe why ndi sa dzheneleli like DC Adolf na Mizo then nṋe vhathu ndi tshi vha fhindula ndi khou vha vhudza uri no nṋe ndi nga si ri zwina ḽa Adolf ḽi vhe zwina ḽanga so thi zwo swikisa hani nḓevheni dza Adolf so a fhedza khou amba zwo zwithu kha track uri hayi ha khou ri maybe maswina anga awe avhe maswina u nyaga uri ndi to sumbedza uri at least ndi appreciator zwi a nyitela zwone and vele ndi a zwi appreciator mara u ya kha show yawe nda tshi tou vha ndi nga sikona. Okay, cool. I think zikupfala. Lauri ntumi ndingendi toyanga inga ya tenda nyana nga headset. Okay, cool. Zikupfala. Tiani do amba na WuKid ko ni mubudzise uri ukuitia. Okay. So ndambudza hafha noni WuKid. Ubva murahu hangeni nono vhuya na ndani vhona ni tshi khou shuma na vhathu vanzhi. Nga maanḓa vho Bamba na vho Manana ubva murahu haningei no no vhuya na ḓi wana no sainiwa no like ndi zwezwi zwo tori ndi khou takalela like zwithu zwine na khou ita zwone ra ndi nthuse nga zwithu zwa so then heneyo project ine ra khou thusana ngayo i tshi fhela zwo ra khou ita zwone zwo fhela like a thi to ḓi wana u tshi khou pfhi ndi kha record label ndi khou dropa zwithu zikho tshimbila nga nḓila zwa ambiwa ngayo no so ila affiliation yanu na vho Bamba na vho Jack 2 na vho Manana zwa zwithu how mean how tshi vha if ndi ndo amba zwone nda nga ri ally ndi ndo amba zwone yeah in a way yes yeah it was something like that like ro khou to spana asinori nyiko sina duba le hava le fhethu ro dala mamuna ra ro dala I think ra tshi ba army au tshi Vietnam tsha vhukuma so aswika ye hafha la fhethu ada ila out ya Meadows ila thing tshidzira muloni yeah so ila tshi swika diary tanganisela equipment na minya tanganisela everything ngwana so tshi swika diary ambo ri khou ṱoḓa hoina respane then if zwithu zwa soko to fhelela muyani I think uri la tembo ḓi to bva kha game ngori yo mbo ḓi vhona uri vhathu vha khou sleepa blind I think yo mbo ḓi to bva kha game ya focus kha family then rine ra kona u sala avha vhathu vha vhonangiwa ra kona u sala hafhaḽani ngori vhaṅwe vha vhono ṅala uri nṋe ro rwa nga sa unori ra ri khou pusha na mouth then rine ra kona u sala ra pusha then uri how it ended or itea mini ndanga amba ndo ndi khou zwifha mamuni okay cool so nṋe ndi khou ṱoḓa sorry arali hada recording company obviously u ya nga nṋe ndi tshi to sedza ende nga maanḓa ndi a tevhela zwa soti u ya nga nṋe ndi soko vhona ungari a u tou vha na vhathu vhene vha saina lo saina Venḓa kana kha industry ya hip hop ya Venḓa kana ya Venrap ya nga nṋe ndi soko vhona ungari hu vha u khou shuma u to thusana ngono pfesa like vhathu vha tshimbidzane nga nḓila eneyo ngo pfesa so thi vhona ungari hu tou vha na vhathu vhene vha to saina uri okay ri khou saina hozwi ndi u ya nga nṋezwo obviously hu na vhavhili vhararu maybe vha khou zwi ita but still na vha khou zwi ita I feel uri vha khou zwi ita nga level ine i tshi fhasi blind nga beginner level ndi u ya nga nṋe I feel like uri if zwi khou itea ngeyo nḓila but what if hu khou ḓa zwino iṅwe a tea no pfhi khume kana khumbu cool age ya there okay zwino mabambiri kheya kha ri saine ini ndi kone ṱoḓa for 5 years ri ḓa ri khou shuma so ni vhona ungari ni nga kona uri ni saine eyo deal na
uri ndi sign zwi depend kha dzi TNCs khori ndi dzifhio dzine na pfori ndi dzone dzine dza nga ita uri ni sign in nne dzine dza nga ita uri ndi sign ndi uri and WuKid yanongo share live ino ni but it's fine kare uri ndi ite like tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda khou tshi ṱoḓa ngongwana ndi ḓi itele ndi songo thoma nda ri if ndi khou nyaga u hosta show ndi thome ndi consult if ndi khou pfha ndi khou drop album ndi khou nyaga u i launch ndi khou i launch like na the other thing ndi uri zaka yoṱhe ne ḓovhe kushumiwa i ḓa kha nṋe khathi yawe i bva kha nṋe khathi yanga i bvi khayo zwi nga shuma nga nḓila. Okay, cool. So ndo vhuya nda ṅwala tshiṅwe status obviously I am saying don't correct maybe after show itshifhela or something. No, I remember madiva zwoṱhe or something, but I am saying go for do correct a ona thaidzo, but u ya nga nṋe ndo vhuya nda ṅwala tshiṅwe status nda uri u ya nga nṋe artist ndi yone ine i khou tea u saina manager ndi si kwamba nga recording label. So I feel uri ini ni kwamba nga situation ine ni ḓovha ni na manager not recording label nga ndene nda kufunga ni kuzivia ngayo zori are kuita zwithu ni kuzita and all the ngomvesa, but if uko to the recording label hedzo rights dzoṱhe dzine dzi amba afho tshikolo na record label na T itshingani pa dzone u ya nga like aona. So arali ni kwamba manager I feel uri ni nga zwi ita cause u ya nga nṋe ini ni tora manager artist manager tolini ngona mfesa ne ndi so ndi dzo ndi kuwana dzi inbox vhathu vha khou ri kha ndiwe manager wavho and then ne it's fine zwi tea u tshimbila ngo ralo mara na nṋe ndi khou tea u sedza uri ndi khou manage muthu plan yanga i ḓovha ifhio ni ngona mfesa ngo ralo mara arali ndi na plan ndi khou tea u ḓa kha ine nda ndi postela plan ta friend okay WuKid plan yashu okay yes a shuma aingo shuma roṱhe ri khou tendela khayo na ni ngomfesa. So unlike uri ndi ḓe ndi ni promise shango na zwoṱhe zwine zwa vhone shangoni ni bve kha nṋe no ndo kwata ni fhedze ni tshi vho ndisa uri hey komzero tsani and flop it on manevo and tiene zwi zwithu uri I not go frame pa matheni but u ya nga nṋe ndi soko funga ri that's why venna vhathu ni soko mangala ko pfi ayaga aitsani ndi nga nṱhani uri vhanzhi vho promiswa shango kana vhaṅwe a vha ngo promiswa shango to uri vha khou ṱoḓa u promiswa shango kana vha khou ṱoḓa zwene a vha ngo ambedzana na muthu ene vha khou shuma naye ngokona mfesa ndi u ya nga nṋe tiene do this opinion ya no kendo po no ya nga nṋe reason yori eventually why I'm still signed to myself ndi yori a thi thu vhona outcome ya muṅwe muthu o sainaho muṅwe muthu afha hayani a ita something bveledza artist. So ndi khou pfhesesa uri like a thi khou ṱoḓa u vha laborate u ya nga nṋe a thi khou ṱoḓa u vha test subject fine maybe ri nga zama something zwa shuma but most of zwithu zwine quote unquote management dza venḓa dza ita zwone ndi zwithu zwine artist sa individual arali ana tshifhinga ende a tshi khou pusha ene muṋe a nga ḓi itela zwone pepe afho i gai ngori ndi zwone exactly like a thi thu tou vhona hu na outcome kana artist ine yo ḓa ya vha na breakout ine ya mangadza o lidiwa nga muṅwe muthu ende hoyo muthu ri a muḓivha vhunzhi ha vhathu vhane they've made it furthest the most kha venḓa hip hop Mizofil sa example most of the places hune o swika ndi nga story o swika na muthu muthihi ndi zwe khomzero na ndi tshi khou amba zwone zwo ro vha na u bva fhano ya tshi nga afha zwi amba uri u khou ya kha hoyo ya muthusa hoyo u vhuya swikela tshi swika hafho hune ya vhona but u tou na muthu ane u ḓo ḓa a full package a khou ri okay ndi khou ḓa nda ni dzheni sa artist zwithu zwoṱhe zwi 100% a thi tou vhona hu na potential agency ine i so agency rena potential yo ralo but kale okay WuKid dan opinion ya nkelo pungulera kwamba ndisa dongana nende kusi kwamba ndisa sorry ndi vari cause ubva chene nda thoma ndi nga vha ndo shuma na vhathu vha baya mara at the end of the day no one uri if ndi khou tea
ndo drop album ndi kuti submitera chiwana chonse ndi kuti ditera auna na chiti chine vava kuita chone, so I just feel nanori chiano faralone. Okay, cool. So